Yadnya nyesane presiden gelarang titiang manut kadi pideket singgih pengawan te inggih punika wanta yan nyenang luk meranu yang titiang makane presiden kau ningin boleh singgih parawan iyan nyenang ngeluk merane sane presiden margiang titiang sapun punika laksana yang titiang sareng paro panjang apa itu mana wangun titiang saiwati sampun medaging ering sejeroning sastra ering sejeroning treste sane weton puniki kiring jagat Bali usak asik kewentenan tekanduran para panjang titiangi mindokadi wareng walang sangit yadian bikul punika sami soro mrane kadi aturan titiang diwawu maka sami punika kantun sekadiri semalih kene mangkin sayang akeh-akehan rauh kiring ketaturan napi betarun mangkin memana titiang ring sejeroning mana minab nenten iwangan tuk titiang nabke minabi de betara nenten asung lugraku ring kewentenan pengajab titiang mari galangan antuk titiang matur minabang hidup petara nenten asung riannya sani sampun aturang titiang majeng
ring kawentenan betare betarine